Ko te rā whakawā a te 23 o Tīhema, te hui e whakapaetia nā ka whakatōpūtia te nuina o nā kai mekemeke taumata toa ki te huihuinga kotahi. Ko tētahi o nā kai mekemeke ko Junior Fa no Tonga, kei Alabama I tēnei wā, e whakangungu wana I te taha o tētahi toa o mua o te ao, mo te hui nui kai mua I te aroaro. I kōrero a Arana Ryan ki aia. Ka tahi rā te hui mekemeke whai rawa atu, a ka whakatūria ki Saudi Arabia. Look at this top table. On December 23rd, there is a day of reckoning in the Kingdom of Saudi Arabia. It kind of looks like the future of the heavyweight division is kind of sliding towards Saudi Arabia, you know, because we had the Tyson Fury fights there, and we've had a few of the big shows of like I think Anthony Joshua and Ruiz were there as well. If this is like the biggest card that the world has ever seen, it's just awesome to see what the future is going to look like as well. Kei Alabama a Junior Fa e whakangungu ana I raro I a Deontay Wilder he toa taumata o mua o te ao. If he lands one on you, oh brother, it hurts. So yeah, man. So the sparring is awesome. Back at home, I can't, you know, because our country's quite small, it's just a bit hard to get quality sparring partners. So when I can get quality sparring and get paid for it while I'm prepping for my own fight, you know, it's just a win-win. Kua makere iho a whā I ngā rārangi toa o te ao, ka mutu, kei te hiahia ia kia kake atu anō, I tāna whawhai ki te nama tuawaru I te ao, kia Frank Sanchez no Cuba. I'm not fooling myself. I know I can't be slick against this guy as well. This guy's a very, very slick fighter. I'm not planning to be slick. I'm planning to go in there, use my size, use my reach, use everything that I can that I have on top of him against him. Ko te hunga tonga e mō hio whānuitia na mō te whakarere I ngā kara o te whero me te mā. Nā reira, ka pērā rānei a whā. At least six because I'm Tongan. I don't know, actually. I don't know. I really haven't thought about that. Like, you know, I haven't really thought that far ahead. But who knows, bro? Maybe, you know, maybe I come up with a couple flags. I nā ngā hua nui, ngā whawhai nui, ngā utu nui hoki e tūmanako hia ana, ka hua ake I tēnei. Arana Ryan, te ao mārama.